megalayapost.news. Kah Nyutrap Acik National Movement HANM kum cibenta bandang peteng ya kajing sakri nam taga jaj benriu haka jalam Meghalaya dari kaseng mentaga sengi kalak benpengka saya gawipat kasenat trekam balai kerteng kum ka HANM mau tizun haka bau presiden rangba kaseng uba lamprang karbani ula shim ya benta ban pentian smai bat ban perskem yakinong ilam jong ka tega zon ya kani kajing ilang perskem yakinong ilam ka mau tizun napelong haka senong lai podingan haka bau presiden barangba uba lamprang karbani ula pentian smai yaki ap sangut kinong ilam bat kidkhot kane ka HNM mau tizun lapan kedo bakane gadi gasin banding kong baka HNM kalapan mi yakinong ilam hakatan mau ti bat kum gajing burom yakini ginong ilam bat mai jong ka tega than kaseng kemi kalapan kup burom ru yakini ginong ilam dagi jain randia bakuntup ya advisor uba James Jerwa uba Reynold Dekhar presiden uba Robi Jerwa general secretary bat kuntup kiwi-kiwi kinong ilam jong ka mau tizun ngakwa pan penpau epi hani kapor baya kaseng HNM laseng haka arpunre utrek benai September jong usnam ar hajar ra kamut menta ngiladap khat nyausnam kenti ki selentem jong ka jing sekri jong ka HNM yakari bat kajat penreu hakine ki khat nyau telik isnam ka jingiyat enti jong ka seng HNM kadai ka ba ka ba juak hadu kata shebon kiting pengkyang kiwan pangka yakran tiyat jongi shebon kisama jong kari na kaleng saudong jong ka jala Meghalaya kiparung sipatok ngaken mau hausnem ar hajar khat lai ngam bakla kumbasan pengut kisamla jong ka jat penreu jong ka HNM kilarung sipojel ngamla pengklet hakatak kepor purpasakam wei nagisan pengut udai unong ilam balang ubadai nungkit kam jong ke HNM nang tay na po West Sahel District ng Nongstoy. Hakapor pangirong na po jail ang tayo po silong. Utaw way na ginawang jong seng HNM wong kumno. Wong ko nang ilam HNM tong niya penlong ke jingduay. Endala penlong jingduay laki kecil berkawai hadu usul CRP na selong lawan perkat ba lasak tang kecil hentai po selong nomor hak tekpor ke don ke jingi ke jong kari pakai penreu shibun ki gypsy police ki satang shibun ki jingi klumar ka police department ka suspek ya ka HNM te Henry kum kisamla jong kajat penreu kum kisamla jong kari tang sisni ru umdon nilalai na ka kecil namar sisen bangi kon ya kitau ba ya ki mat ki jura jong penreu ublei unom ino yangi kisamla jong kajat penreu shibun ka contribution jong ka HNM ya ka ri berkajat penreu Henry ngamla apan ya turut hangne namar kan sim hadu asni laisni Henry ngasui tu epi tangkat tu katne ibakam kongsa house nem arjar prala pomi keseng house nem arjar sipo ngani tu ebi dai ki sipa jong ke HNM ki ba pe bat kendang na phang ye gite ki parjala ki ba syong di madan hasurok ter mayau molong mot pran hadu police baja ngatrai bidang kenmau di pertai social media menta
Namar ngiyo ira komplain na ki pajba aba kine ki barjala. Kira syong di jing di watha surok, watha footpath bayad breu. Pur marsube kisipai ngita tanglais pangot kisipai. Laken jajar ki barjala. Hendrai bak kanlongo ingi gino lam golong batang hadin as nilai sni ladap yang. Kapan trais nil kapan subai ni gino lam ba. Imat ki barjala ki don kajing yadai batno re batno. Bat haduk menta ngai badang sa te ki barjala ki pan syong di madan pan penwet ye kayat kayeng di paipa. Meghalaya Post.news